Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар. Хәерле көн, мөхтәрәм жюри әгъзалары. Хәерле көн, мөхтәрәм килгән кунакларыбыз. Без сезне бик шатбыз. Идел-йорт бәйгесенең шушындый матур көзге кичендә сәламләргә. Шуңа күрә әйтегез әле үзегезгә менә шушындый вакытыгызны табып, шушындый матур бәйгегә килгәнегез өчен тагын бер тапкыр үзегезгә алкышлыйлар. Рәхмәт сезгә. Сезнең рөхсәтлегез белән минем таныштырып китәсем килә янәдән безнең Идел-йорт бәйгесенең данлыклы жюри әгъзалары белән. Ул да булса Әюпов Ринат Мирзахәсәнов улы, жюри рәисе, Россиянең ат казанган артисты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Каримов исемендәге Казан татар яшь тамашачы театрының баш режиссеры, Галимова Эльвира Мөнир кызы, Мусаҗирин исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе композиторлар берлеге әгъзасы, сәнгать фәннәр кандидаты, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының театр һәм музыка бүлеге мөдире, Сәгъдиев Рәдиф Нәҗип улы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, драматург, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Гыйльметдинов Ленар Рәфис улы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Казан дәүләт яшь тамашачы театрының баш рәссамы, Фәттахова Гөлшат Низам кызы, театр белгече, Казан дәүләт мәдәният институты педагогы, Юкачева Раушания Хөснетдин кызы, Татарстанның халык артисты, Дамир Сиражиев исемендәге театр премиясе лауреаты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты. Бүген шулай ук кичәге кебек ике спектакль сезгә тәкъдим ителәчәк. Һәм бүген бездә кунакта Теләче район мәдәният йорты Стердәш халык театры. Алар сезгә Гөлшат Зәйнәшеваның Гайфи бабай Илән давай дигән матур эчтәлекле әсәрен тәкъдим итәчәкләр. Әлеге спектакль сезнең хозурыгызга килеп төшәр алдыннан тагын бер тапкыр сезгә искәртеп итәсем килә, үзегезнең кәрәз телефоннарыгызны тавышсыз режимга куюыгызны. Бу бик мөһим, чөнки безнең Татар-информ информацион агентлыгы тарафыннан алып барыла турыдан-туры эфир. Шуңа күрә сез генә карамыйсыз моны, күп халык үзләренең компьютерлары башында һәм кәрәз телефоннары башында карап торалар. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Хәерле сәгатьтә.
Bilenme, yerik bırakış yapılan ile umaysız varam. Sen neden umaysız olurlar? Korklar yurtunda jiyin korkırıp, beni yorgunluğunda rahatla koynada aşaşıp, koynan şey işip çıkar ediniz. Yapma, ilenmenin yüzündeki inanç. Yüzünüz gülmeseniz, men sizga hazır rengisini hazırlab ketiren. Tapıkta. Men kim o'zini so'ramisiz? Men shundoq qotlar yurtda yashab yotishdir qo'shib bulan. Bilenmeyin ilerinde.
Не. Времени нету. Ага, другой раз. Ага, давай, пока. Günümüye dili kundamanında bol. Bir de senin günümüyü malında buna kurtulamışlar. Burası dil kulaktamin. Akılda yatar değildi. А ты давайте-ка зря воевал. Надо было сразу сдаваться, потом не надо было валяться. Burada. Hanım. Nerede mısın bende? Да? Ага, привет. Новый видик? Какой? Кукушка достала? Ага. Не, в другой раз. Не могу. Ага, давай, пока. Burada yaptılar. Sonra çıkarsa giren bundan kralı. Sira şekerdi. Ну что? Что тебе мила, что он подношался, если не бегает на себе? Где вы крали? Давайте-ка я все же понимаю. Onun boyu ulaş suyu çıkıyor diye. Yok, sana kadın git terbiyeler terbiye. Ne okumuşsan, ne işlemişsin? Буду. Buğdu. 2 yıl boyu bulu mu değil? Ну давайте-ка не шатим в суд конкурс получать. Konkurs. Sen beni olan karıştırma. Para mısın? İyi konkursun. Это... Hani? Yana telefon. Sen abi. Kukuşka. Кто это? Мам, привет, как дела? Нормально. Что у нас? Давайте-ка профилактический час проводим. Ага. Мам, ты сегодня, кстати, придешь? Как раз ты мне нужна. Угу. Секрет. Ты зарплату получила, кстати? Ага. Ну, денежку немного надо было. Угу. Потом скажу, когда придешь. Давайте-ка. Да, он здесь рядом. Угу, сейчас ему дам. Скажи своей дочери, чтобы не кричала на меня. Здравствуй, душенька. Сейчас я sizga nima ruxsat berishganmini? Я тоже могу говорить ruxsat. Durakavaletda. So'ng o'zingiz durakavaletdamiz qizi. Men durakavaletdam. Bilasan? Nopqina. Ezdir turdi qizim, mingiladi dedi. Как больше потребовано. Не садись больше на квадрат. Если не потребуется, идем давай ты. Иди разрешил. Хай пиво бай. Илен давай. Kalaylardan manyanı ilenirsin. Işkın almasın bulup eğlenirsin. Var alın, bir de şarkı. Ко мне должен прийти. Elini nakli şundan yandan yerine. Malin bir şarkı değil. Нет, у меня времени нету. Ко мне должны прийти.
всегда такой. То у него что-то погибает, то каша горит. Дальше будешь варить ты. Ты что? Нет, нет, нет. Я вообще варить не умею. Как не ты? Дальше будешь варить ты. Нет, я не буду варить. Варить будешь ты, я не умею. Нет, сказал, ну-ка. Рустик, Рустик, Рустик. Яра. Azgışmağızda, dolaşmağızda. Başarır eğilirse bulsam yüzüm pişireme. İlk dikeli balalar kız, sayın eğilirdim beyaz vakıtına. Var mısın? Ты давайте-ка пенсию много получаешь. Ты же понимал? Получаешь, миром акшаны салар бастайды. Кстати, давайте-ка дай мне денежку. Я в магазин схожу, шампанское куплю, до мероприятия повалит. Я литр восхищен. Akşam yok bile. Birinde bir. Kstати, emekliler bilsene birem. Beni indiğimde akşası yok, 21 dersi bulma. Oldu olduğun zarfata birem dedi. Birinde, jelleme. Oranın bana yapıyorum. Bu cihazın millet konsayında yapmışım böyle bak şu lazım ha. Ne? İnstitutta bitirem de, o bitirem de işte uğraşkaç biri bitirem mi sen? İsmular yapmış mı? Yok birez misin, yok mu? Yok, hayır bir şey izin alma. Allah sen bizim olsun. Akşam sen kutlat ha? Yok akşam. Damat benim akşamlara kutma. Bir, oyuna geçiyor oğlumuz. O? Рекетер. Так, маки, пошли давай. За шампанским. Пока-пока. Маки, да. До свидания. Türlü yaptan sokkalıylar, kalıylar. Alo. Bildiriler. Bildiriler. Ay kullan sağlık buna. Gülendim şunu indi. Siz yerler patlatırmış deliyim. Sağolama. Aynen aynen. Könüntülü yığılan üleşi tuturulamış kadar işi yok. Tutada yığılan biri, tutada yığılan biri. Gel kimanda. İsa'nın sağlık da iyi kurşun. Zatla. Yıkanlarda yaşayacaksın. Vallahi şükür, vallahi şükür. Sen dinlerken valla kondur edeydi. Sen değilsin. Şu şey etek bileyken sanmıranlarda bitirgendir indi side değil. Akar böyle. Yakıtların işinden
abistaydı. 2 yataşlı üyü vardı. Garajı, maşinası, işi aldı dolu hazırda etti. Müziğin kadınından duyulan beni yırtmadı diye. Yurtma kırgan şimdi neyden? Ut kakır dine. Ben miyim yine? Can yarattı. Olur tarafı can yarattı. Bir de uzaklar koştu. Yani orale. Yine sıra sana. Yine ümdegin yeme. Bilme mi? Değil.
Kechede içtim. Bugün de içtim. Ertede de içeriz. Ben yaparım bilen buraya. Ben yaparım. Nazır o. Buraya yapalım. Buraya senin. Olha
Akşam oldu beni cümle kışının canlı. Mina iyisinin adağısı, tapmak şıbılası, jüp katmak şıbılası, övriyeymiş. Eşmi tatmak, altın kulluymuş, avuk, dummuzu gel. Seslik bunu. Ne seçersin indi doğru? İsmi zerlinde
такие дела Юригина делаются? Ну, нишлерге сізді білен, ә? Нишлерге сізді білен, ә, балалар? Ну, не шарги. Дать дорогу молодым и все. Дорога? Дорога. Hazır kuşlardan müzikle doroga. Ну, пошла, больно. Пожалуйста, вы. Идите, что ли, туда, Ну, молодцы, ну, ошибаться прийти, да? Яра, дорога тебе. Hazır kuşlardan. Мам, Ана, что? тут туришек, ты курасың, дорога. Мама. Қойшы, шайтан балаңа. Бурамнан бір
Bunlar şoldur düzeyde tıkanıydı. Sever sürgenler. Eğer ben tutmanlar deyip. Bunlar bir geçilen kim olmaz. Onu da ortaya bağlanlar. Ama da olsan bir yerler verirler. İmanın kamil sen benim bağlısan. Değil mi? Vallahi benim. Bilir bilmez. Olay değil mesele. Nedir bir mesleğim? Şurasını tutup geçirsek. Bak şak gidersin. Kim kim? Düşmeyenle dışı kursa. Seni kimden yordurma? Kim babasından şaklayıp? Sun eline baldır, eline tuguleni. Ağzıyla varsına Türkiye değil. Sun baldız bulsa, kış olduğunda yanmışık şaklasıp durma bilene olsa. Kendini yalaması mı da kendini yalamayı deri. Yemin sevdiğim de kuşak bağırcı bir akşam. Baldız beni dökmüş bana diyenden. Baldız iyi bölümlerden olmalı. İyi, yapsın. Olay silinmeyindi. Bu yaşta nindi yaratımını ben mümkün. Bir müzikler şövalyesini tıkanı. O nedenle birbirine paramdılar. Ama şöylesinde de yeni bilen bir babayı bu uçurttıralar isimleydi. Yeşkede paramıyla kadar paramı bizler bir şey yaşamasını atlarlardı. İyi, şöyle silinmeyindi ben yapsın. Ağzı kuvvet, siz değil. Onun bir sözlerini hazır şöyle translesinde. Niye? Yine bir barışmıştık yine. Hep bırak da Sinan. İlkeş gülmesi. Niçe yaştırdı bu lisanında? Çizimden nişanlısı. 4.18. İyi, baldız değil mi seni? Bilir bilmez, baldız değil oturmayındı. Benim bilmezdim, şara sana giydirip içersem, omuz kılıp şahsın. Emme belirtin bir olay getirdim. Dizge oynasın da, seni babamın tartışırsın. Ağızla, düzgün yapmalısın. Benim düzgün yapmalısın da tartışma yapmalısın. İkinizden ne bir usulü. Sen benim bağımsam bir şey oldu. Yara, baldızı bulsan, baldızı bulurma. Bir kızı bulur. Dizge oynasın da, olur bir yap. Nasıl? Bulmalarını, Çıkılmasın indi. Bulursak bulalım. bulmalarını nesine dursun. Havalar demeydi. Yani, minki din öldü aksatay. Sen de avansında. Tuttaya paylaşılmasın sözü. İlk kere şuşundan kesip, şu aşağıda gidesin mi şuşundan? Değişmeyenli. Bu yaşta minki uçraşmaydım. Yani, O şampayı dedi. Hey bağımızkay bağımızkay. Ondan tatlı bağımızkay. Bir manasip bulsaydı. Beni şuşu ağızkay. Рустик, как тут поговорили с тобой, потише. И давай татарскую крути. Это не я, давайте послушай. Я не послушаю. Ты давай татарскую крути, сделай Нет, потише. татарской никакой. Как это нет? Я же ведь вчера специально дедулька еще татарскую. Поехали. Сама хороша. Дедуль, слушай, специально для тебя. Татарская. Yeah.
Сием люблю деген сөзді ұнап не шылу. Kızım, siyahlı süyüm demektir gerek. Süyüm, sağlayacağım bizi şulsuz kızım. Nokman, arkadaşlar mumlu cıplavlıyor adam. Öyle değil. Nesiyken bilesin mi? Mum. Нет. Рустик, ты знаешь, что такое ман? Başına batırman, ne знаешь. Что такое ман? Ben bizsiz şulsuz mumlu nasıl?
aytlar. Bunga so'lga o'ylashib bir o'tiraydiganlarni. Kelishib qasınlar taqib. Endi ne hallaring bor? Ishingizning hali, ha? Allohga shukr qizim. Nasıl? Dillaringdan yo'qmi? Dedilerdik. Bakayım kurba gitti, Mahinur kızım. Rüstem'e gitti. Şu kızlarına okşamayın oğlum. Okşattı dileri boy. Ha? Bilmeyin. Kızım bilmezsin, yapamayam sana. Şuşuna yaşasın bir de diye. Yaşarlı, yülenmiş derdi, okullandırır. Sakatlı, bebeğim kıtsalar işlerse. İş ise kendi nesil orta. Bir gün yaşarlı seni şunda. Bir de şöyle kuru getirelim buna. Kururuz. İşe desin kendi kişi balasını bırakmak konuşar. Yeter. Kolay bilmeyindi. Olur. Ayya, алло, нет, не родильного. Нет, это квартира. Квартира, говорю. Алло, нет, не родильный дом. Не родильный дом, говорю. Сумасшедший дом. Ой, Allah, ешек такой, сыныңдысына. İşe gel. Qarayda bu hurmatli qo'llarini sho'ramiz qo'tiribdi. So'ng yodnalarına şunu tutuqqa kidirtdim bitavri. Magi birda shu bilmaysan. İşe gel Zubani kızım. İşe gel. Birda shu boshqa bu. Aytki sol. O'zim hozir shu qo'yib aytdim. Tutuqqa bildim. So'layda sol. Hanım, yuvuşum değil de yuvuşum diye. So'layda ayt. Shay qo'ymoqdim hali. Kırmızı gel kumbarında. Yıkanlarına gel gümüş.
Bizni
yerden iki balaştıran otamın yutuna koyup düştüm değil. Sık olursun bizning uyda. Endi, onun irleri haş turuş buldu. Bir sene hapşiriyete ayar bitmekte, ikincisi... Neyse ikincisi bayıydı. Bir olmadımsın böyle. Olursun ete olsundan ziyen. Otanaları ahda hatırı tutsal budana. Eğitimimi verim şaşırtmak meselelerimle. Ömrüm boyu yüzünde fakir kuramadı. Hele kişilerin etileri, bütün kovalarına, unutlarına, yakşıdan yakşı fakirler alıp bireler. Esin, mima, iki bolalı, kızına, Hırşok bilen bir gülme verip bildin de şunun sözünde tile otarasın. Bu iki bala, ikisine, bir babala, bunlar bizi ciddi. Mene hatırlı isteme, hatırlı sine neyle alıp koysa. Ama bizi bizden iğreneşek, minum yük kalıp koydaşa. Minum eder kakirim zırgınsa, min de şuşula yaşamaz inim erdi. Anlatırayım mı? Kırtırıydım işler kırtmaz ki. Ede bırakırız. Zil, üşümden tutma. Oysa yaz, iki gülmeli kalır sıra. Onu milan etme, tiznet bebeklere dolaşır. Bir an gün boyu azimsiz kızın zavutlar aldırıp da biteyim. Demetten sonra, seni gibi tanrı koyarlar, suya çalar. Bu şu yaşta ağır hükümetten muhakkiri sıra birbirine mi? Hükümet misin sinet? Hazır bilesin de hükümette hem nişik buldurala şulay koyuyor. Ben nesile şıkkın amını kuzey. Bütün bolaların fakirliği ettiğinde kuzine şahat şıkkında iki kaplı tatlış soldurup yatar. Esin! Sirajim atak bize bir daha. Ataklara. Bir ömrü boyu işi isteyildi. Hele şu siraj işin girdiler. Bütün zavutlu dağıtlar bitirdilerinde. Şişni bulup nerse kaldın indi sine diye olay vermeyin ha. Şişni bulup nerse kaldın indi sine. Eti, Sinan'a Marisasın. Şaklarsan kırarızın var. Veteranlar sayıkırarızın var. Kireyken prezident kardeşlerinin sen Marisasın'dan yazardı. Sivasa. Ömrüm boyu miskinlikte yırlarım. Lemlerinde. Takışta benim ismimden kızım. Hükümetten benim ismimden pişiratıp, benim ismimden parti sorup yürügen. Yok duyman mı sizge? Eti! Eti ne sarılı? Eti ne sarılı? Bakın sonra sarılı. Allah'a emanet olun. Selamet olsun. Sayın Severti Kapsızlar. Hele kaydıkta gitti. Marşalmış sevlayıp beklesinler. Yürek güne sayardı, yürek güne. Yürek biter, bu kışkırışkanlar. Nefesleşkenden orta. Şunun için nefesleşmesi gerek. Bu kışkırışmasına gerek. 3 günlük dünyasında. Baba, tabii. Senin ayıp sözlendiriyor. Sen boşta gitmiyorsun. Bu benim başta parti kadronun istemeden sokuzumdu da bir rotuna bir başıma ileri Vay be, bir Yoksa Ajda hadi kavun istep gene ileri tutmananı. Avutmuyor. Avutmay. Biz elin sattan buladın yanında istedik yine.
башкалабызның тамашачылары. Сез бүген Теләче муниципаль район мәдәният йортының Сердәш халык театры башкаруында Дилшат Зайнашеваның «Гайфи бабай, Илән бабай» дигән спектаклен карадыгыз. Рольләрне башкардылар. Гайфи бабай, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рафис Мингаев. Зәкия Гөлүсә Габдулхакова. Саттар Рауил Насибуллин. Найля Фаягель Имамиева. Мадинур. Алена Шамсиева. Рустам Русти. Илсур Шайдулли. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Филүзә Галәвиева. Театрыбызның режиссеры Фирдәвес Нагим. Хәйрле көн, хөрмәтле тамашачылар, хәйрле көн, хөрмәтле театр әһелләре. Бәйтик, сезне чын күңелдән үзебезнең Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары һәм дә Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Газович Газиев исемендә котлап көтәргә рөхсәт итегез. Һәм дә инде кечкенә рәхмәт. Көчле алкышларınız өчен. Киләчәктә шушы залларда очрашырга насыйп булсын. Тагын да матур спектакльләр алып килеп сезгә күрсәтергә язсын. Рәхмәт сезгә. Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.